Kajing lekai FIFA World Cup sibit ak perprasiteng kan long apdeng ke Japan Persia ya ke Kroasia. Ke Japan bat ke Kroasia sibit ki dan kampanye kunting manjob bat bandrung sya quarter final. Lem gumta ki hap menit payung no. Hapa pai sya keri Japan. Kalong ru kawe keri nado ba Asia. Kabaklain bah kene jing lekai menta uslam. Ha kene ke FIFA World Cup. Ban supen kan mau ha ki jing lekai baladep. Kari Japan kalapan limru ya ki artili kiri ke pertai. Ki baklain bah kene jing lekai football. Kata ke Germany, bat ke Spain. Ke Japan ha ke jing lekai Persia ya ke Germany. Kalau job da artili gol, la shi gol. Kum juru ha ke jing lekai Persia ya ke Spain. Kalau job da artili gol, la shi gol. Wan la kata ruk ngimlak ban ong. Bakari Japan kan job da ke besuk ya kari Kroasia. Namar ha ke jing lekai. Kadon ke jing job, bat kadon ke jing rem. Kini kiri kidon kambani kunting Bani urung sya quarter final. Bat kari ka job, kan ya kun Persia ya ka Brazil. Lani ya ke South Korea. Ngin saya pet sibit dalaki jonggi khmat. Apdeng kini ki artili kiri. Mano ban urung sya quarter final. Bat mano ban hap ban lit payung no. Habang ipai pat sya ke jing lekai la sya min step hak porkat architeng. Kan long apdeng ke Brazil Persia ya ke South Korea. Kini ru baru artili kiri. Kidai kiri ke baklan ba. Ha kene ke jing lekai FIFA World Cup. Menta usdam hari Qatar. Na kata kadau kidan kambani kunting mani urung sya quarter final. Lem kumta ki hap ban lit payung no. Haba pai sya keri Brazil. Keri Brazil kalau job ya ke artili ke jing lekai. Ha ke jing lekai group stage. Bat kala remru ha kesin ke balai Persia ya ke Cameroon. Wala kata rung himla ban ong. Baka South Korea ka telot. Dari ke South Korea ru kala penlim. Ya kawe ke tim ke barat ba. Ha ke jing lekai FIFA World Cup. Kata ke Portugal. Da artili gol. La shi gol. Da kan ke jing penlim ya ke Portugal. Ke South Korea kala yo bandrung. Sya ke round of 16. Haba pai sya ke jing lekai. La sya ke porkat arsiteng men step. Ke South Korea ka dan kambani kunting Mani urung sya quarter final. Bala daga urung sya quarter final. Kan kun Persia ya ke Kroasia. Lane ya ke Japan. Haba pai pat sya Neymar. Neymar udai urang elekai bapau nam. Jong kari Brazil. Une urang elekai ulaman sau ha jing lekai beningkong. Ha ke jing lekai group stage. Bad ula duru ya ki artili ki jing lekai. Ha ke jing lekai group stage. Hadin ba ula duno ikne ki artili ki jing lekai. Pan benabi yang ukos jong kari Brazil. Pan bi madan biang Neymar. Sibet ke jing lekai Persia ya ke South Korea. Ila ru ban ong baka jing lekai la Simon step kan long hapdeng Neymar Persia ya uson. Kini kirang lekai kidon kambani kunting ban penjob ya la ke jong kari. Bad ban ru sya quarter final. Ngin saya pilih syai ha ke porkat architeng. Mano ban urung sya quarter final. Bad mano bahap ban lit payung no. Habang ipai kat kum kene ke fixture. Di South Ligiri kilayo ban rung sya quarter final. Kata ke Netherlands, ke Argentina, ke England, bad ke France. Kat baka Japan, kani kun Persia ya ke Kroasia. Ke Brazil, kani kun Persia ya ke South Korea. Kini ke South Ligiri, kidon kam menurung sya ke quarter final. Perlok, pilak ban guys. Dak ka komen ha comment section. Dapat kini ke South Ligiri. Mano ban urung sya quarter final, bad mano ban hap ban lit payung no. Semoga subscribe ya kani ke channel. Lada pimbat subscribe na bantai ki wepat ki video bangin sapen mi. Kulai shibun.